Image Paodam miyeng tabiribasing bukurumjari ngasigi maroiba Paodam CAB gi mayokta kaukiba pung kuntra taruki total shutdown na miyamgi mahusagi punsida chauna akaiba piri CAB gi mayokta mafam kayada wakan fam chathanaki DSA trophy gi ngasi sanakiba match ta FC lamjauna UCC Kachingbu makiba pikre pamacha khaina pijari ngasi ayuk pung mangadagi hayeng numidang manga fawa People's Alliance of Manipur pamna kaukiba total shutdown na state asigi miyamgi mahusagi punsida chauna akaiba piri sarkar amasung lanai mahiloisang sing thong hangnakide lanai gi office sing suti oiki sarkar gi office sing karmachari sing office kabagi chang yamna nemki adubu secretary service de karmachari office kabagi chang yamna hantarabasu office ki thabak sunaki State amasung National Highway singda passenger service lab ki khwaramban kaithel yauna tongan ba district singda kaithel famna khide Manipur tampak ki mafam singda banase sagatuna lambida miyam thoglaktuna achat awok sing tingki lambida uwa faijinba amadi tayarna chingba mai thaki ayo angan madagi hauna mafam kayada sadam asibu sagot aduna lambida lakpa gari sing halan kibada natana pamdaba thodok sing thokdana ba khongjang loising adubu ngak senbada police na achauba thodang su lauki Kaching district ki oina su Kaching kaithel khuntak lansi ki lambida protester sing thokduna gari chalhan khide Kaching public school amadi kids wall na chingba school singi mahiro sing na school gate ta wakan famduna protest tauki Manipur People's Against CAB 2016 main pekna CAB gi mayokta jangselak pakhongjang gi saruk am oina Kwaramban mayai magtada lairiba khongnang pambi kaithel lairembi sana khongnangda CAB asibu yaningdaba utuna mahiroi loop taruk MSU Desam MSF KSA suk amadi AIMS na amuwa firal chingkhatuna khongjang jangsinki khongjang aduda saruk yakhiba MSU gi president Manjit Sarang Themna hai awang nongpok amadi Manipur miyamna yadraba bill asigi mayokta chapchaba firep amaga loinana lepa ngamdaba haibasi laibak thibani India lengakna awang nongpok ki yelhomi sing asibu muthatnaba hotnari thausil asigi mayokta amuba firal theduna khongjang asi changsinbani haiki Citizenship Amendment Bill yaningdaba phongdokduna Thawal district ki tongan ba mafam kayada paktaknana khongjang changsinkre lambi tangkai thingba amuba firal chengkhatba wakan famphamba amadi ifiji mai thaba yauna khongjang kaya changsinkhibana district sida mahosagi punsida chauna akaiba pikre Thawal ningombamgi miyamna Lakshmi Bazar da MI Road thingzinduna mafam kayada amuba firal chengkhatki CS2 hairoknasu miyamga loinaduna hairok kaitelda lambi thingki Prime Minister amadi Chief Minister ki ifiji mai thaduna bill asibu yaningdaba phongdokki Joint Committee on People's Welfare Yaripo amadi Yaripo ki miyamnasu Yaripo kaithel thingzinbaga loinana wakan famki hayeng makhata na hena kanba khongjang changsinba haiba warepsu lauki Wangjing kaithel dasu kaithel fambising amadi miyamna National Highway gi Wangjing thongda lambi thingduna akanba khongjang changsinki Kiam Sifai Khundongbang Mapagi National Highway dasu miyamna wakan fam chathaki Lilong Usoi Pokpi dasu miyamna lambi tangkai thingduna wakan fam chathaki Yaripok Bazar amadi akoibagi dukan sing thong hangan khide kaithel pofam phamhan khide Yaripok Bazar khuntak lansi baga chap manahan kre kona amuk Yaripok tampa kaithel amadi Yaripok New Market ki pofam phambi ima ibel singa loinana Yaripok Bazar da wakan fam su phamkre Hayeng February 12 English ani 18 da ima ibel sing amadi Joint Committee on People's Welfare Yaripok na akanba khongjang changsinnaba firep lawminare hainasu committee asina phongdorakli
मेन पेकना हयेंग असी नॉर्थ ईस्ट पीपल्स डूम्सडे अमंबा नुमित की अहोबा नुमितनी हाइना लाउथोखरे ngasi numidang wairam CCS के ऑफिस ता पांथोपा प्रेस कॉन्फ्रेंस मदा युनामचा दिलीप कुमार ना हाई ngasi जंगसिन खरिबा खोंजंग असिदगी हेना हयेंग प्रजा मियांगा जंगसिन मिनासी लंबीदा थोकपिरक्तुना अमुबा मचुगी फिराल पाइदुना प्रोटेस्टिंग चथबियु CAB 2016 ngasi राज्य सभादा पुथोखिद्रबसु मियामगी पुकनिंगदा नुंगनांगबा फाउरी मरमसिना बिल असी हयेंग करिगुंबा पुथोकपा तारगदी कांग्रेस की MP सिंगना राज्य सभादा अथिंगबा थंबियु लोइनना राज्य सभादगी मपान थोकपिगनु करिगुंबा राज्य सभागी मपान थोकिबा तारगदी मेन पेकना कांग्रेस पार्टी दा अकनबा मियेंग येंगलकनी महाकना मखा तारदुना हाई ngasi paper singda sarkar na thokliba census report asi miyamda apangwasi bani masi praja miyamna thajabiganu loinana UCM na puthokiba influx of migrants report adu census ki asengba datani amamba numida do la agani haibagi pawjelase masig mai mor pawjelase mipum khuding makta miyam humna masima pawjensi pina nabi damta amubo piran pairaga amubo piran hairaga asimba mass protest si topiu haidana menpe ki maike de game haijari North East People's D-Day in India haidana hayengsi declare tawjare hairiba asigumba numidase khogi kano oina khogi doomsday ne hana lawi khoina aduna ahoba khogi numit tarakpagi numit tarai ba numit sigi ahoba numit taaba numit ni hana lawjarakana लोक सभा दा पास तौख्रबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB 2016 बु यानिदा फोंदोक्लदुना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC गी कर्मी सिंगना ngasi BD रोड ता लैबा कांग्रेस भवन गी गेट ममांगदा नोमोगी ओइबा वकत मिफम अमा फमदुना खोंजंग चंगसिनख्रे वकत मिफम असिदा सरुक याखिबा कांग्रेस की वेटरियन पॉलिटिशियन ओक्रम जोइन हाइकेबदा CAB की मायोगदा कैथेल फंबी इमाई बिल सिंगना अहिंग यारेक्तुना चंगसिनकिबा खोंजंगबु थवोइदना मणिपुर पुलिस ना चथकिबा थवोंग सिंग अदु कांग्रेस ना अकन मोंगदा कंडेम तवी कांग्रेस ना लेंगा अमुक पावर पाइरकपदा थौदो अदुगी मतंगदा एंक्वायरी तवगनी कैथेल फंबी इमा सिंगना कैथेल मनुंगदा वकन फंबबु मांगजौनना खंगहलमदना तेयार गैस अमदी मोक बोमना चिंगबा कापसनदुना तनखाइखिबा सि मियोइबगी हक खोंगोइनबनी हाइना लवी महान मखातान हाइखिबदा मणिपुर के लेंगा की मिहोत खरना बिल असिकी मतांगदा इखंग खंगदना बिल असिना मणिपुर दा असोकपा लैरोय बिल असी कॉन्स्टिट्यूशन ना प्रोटेक्ट तौहनगनी हाइना फोंदोकलिबा वफमसिंग असी ओइथोक्तबा वानी मणिपुर बु प्रोटेक्ट तौहनगे हाइरबदी भारत की संविधान की पीरिबा स्पेशल प्रोविजन दा नत्रगा मणिपुर की तोंगानबा स्पेशल प्रोविजन दा पीरिबा आर्टिकल 371 क्लोज सी असिदा प्रोटेक्ट तौहनगदबनी हाइबा मयाम असी चनदना लेंगा की मिहोत खरना हौरिबा इहो असिबु थवोइदना पंगांगदा nganglibasing asi lebak macha tadabani बिल असिना करिगुंबा एक ओंदुना चटनरकपा तारबदी बांग्लादेश मचा अमना त्रिपुरा दा CM ओइबगुम मणिपुर दसु ओइरकलोय हाइनिंगा लेते BJP ना चथबा अरुणबा थौसिल अमा ओइना भारत असे हिंदू खक्तगी ओइबा लेबा अमा ओइहनबा होटनरिबा थौसिल असे मणिपुर दसु हिंदू खक्तगी ओइबा लमदम अमा ओंथोकनबा होटनबनी हाइना लवी बिल असिगी मायोक्ता कांग्रेस पार्टी ना मतम चुपदा लेप्तुना लैगनी अखोई बिल असी पास तौनबा पार्लियामेंट पुथोरकनी हाइबगी सिंगनबा लै लोइन अमुकसु मदु नतना करिंगांदा बिल असे ऑर्डिनेंस ओइना नफुदा जारी रखदा हाइबगी सिंगनबा लै मरमसिना अखोइना अखोई असी अखोई मणिपुर लैरिबा तोंगामा संस्थान सिंगना आइदा मणिपुर की प्रजा पुनमक लोइन संखिलिबा दुगा अरांगमा अखोई ख्वाइरमन केतेंदा अखोई नफी सिंगना अखोई संखिलिबा खोंजंग अदुना मदुआइदा अखोई मदुगी प्रोटेस्ट अदु मदुगी मदु नुंगाइतबा थोकिबा थोदो मोइना काहेन साल चपीबा अदुगा करिबा कांदा तोवान फुंदा याम डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट तबा कांदा स्मोक बोंगा तोना यामना काहेन साल थोकिबा मदुगी नुंगाइतबा जोगोइ फावी अदुगा अखोई पुलिसिंग दा अदुगा गवर्नमेंट दा हाइरी मदुगी काहेन साजतो मदु सटकनो आइदा अखोई मसिमा हाइरी अदुगा
Citizenship Amendment Bill gi mayokda Manipur People's Party MPP na Imphal gi mapal Kangjaibong maningda leiba masigi office ta chatharakiba khutang chara henba ngasiga thana numit nini sukre khutang chara henba duda MPP gi president O Jugindro na phongdokhibada mamang chahidagi hauna CAB chatnaragani haiba tabadagi awang nongpoki yelawmi sing maru oina Manipur gi furup sing mutkiba tare haibagi wakhalonda MPP gi article 2 da yawriba adu ngaptuna lakli India da Narendra Modi na luchingba lengak asina taugi haibagi matagum awang nongpoki furup singbo hanna yengdana BJP na ngammi matagum haukiba January gi tang nipanda CAB pass taukiba asi MPP na yaningde bill asi puthoke haiba tarabasu bill asi hana withdraw tawraga maduda yawriba article sing semdok semjin tawgadabani masigi matangda lenga asibu luchingliba chief minister N Biren ga mot khenna balakli CM amadi forest minister Syam Kumar na bill asina karimata sokhaloi karigumba sokhalakpa taragadi aihakpu phangsi tawduna hatlu haibana chingba wafam hekta haijinbagi thawong adu MPP na khak yaroi yaba ngamloi CAB asina sokaloi haibadi ahanbada bill asi withdraw tawraga Rajya Sabhada puthokadabani madu natrabadi Rajya Sabhada bill asi puthokpa yade haibasi forest minister Syam Kumar na khangjingadabani Karigumba bill asi puthokduna pass tawkiba tarabadi MPP na pre-merger political status tawgani hairi Aina yadaba nisagi potlam Moredagi Imphal lomda puthokle haiba akaknaba paw ma fangbadagi More Battalion Assam Rifles amadi More Police na tongan mafam singda checkpost hangduna chingnama mafam singda thi humbagi thabak chathabada chawrakna lupa karor amadasmik aniromgi oigedaba drug phagat pangamkhre ngase ayu pung 11 makairom tabada combined team aduna Moregi tongan mafam singda thi humbagi thabak chathabada More Bazar da laiba Nasir Hotel mamangda thamlamba Maital Borak Housing check tawbada soap packet kunmarigi manungda heroin gram chahum amadi brown sugar gram kunipan yawrambadagi fagatkre heroin aduna soap packet kunithoida aduga brown sugar aduna soap packet anida yawrambani fagalaba potlam makataba aingi oiba action laukhatnaba police ta sinakre hairi Bharatiya Janata Party bu mapangan gangkhat halambada achoba thodang loromba party gi luchingba Pandit Dinadayal Upadhyaya amadi party sigidamak Manipurda achoba thodang laukhiba Samurai Latpam Madhumangol Sarmana laikidabagi thoram that anniversary ngasi BJP Khangabok Mandal Sinduna BJP Khangabok Mandal office ta pangthokre thoram aduda BJP Manipur Pradesh ki hanagi former vice president TH Jadumani amadi mandalgi nupanupi karmi kayana laikhiraba party sigi luchingba ani amadi atai laikhiraba luchingba singi photo da laikatuna ikai khumnabu utki thoramadudha TH Jadumani na luchingba ani asina leiba asigidamak kathokramaba amadi party gidamak lawramba thodang kayagi maramda miyamda paudamki State Cabinet na mamang chahigi March 19 da Mission Blind School haikakpo pibo Government Aided School ama oina lawsanbada ayaba pikhrabasu tawfam thokpa processing housing fawba loishandana thambibagi mayokta school asigi mahiroising amasung ojasingna ngasi ayuktagi Imphal More lambi thingbagi khongjang haukhre school asigi mahiroising amasung ojasingna ngasi ayuktagi bongyangda Imphal More lambi thingki khongjang aduda mit udraba mahiroising aduna aikhoibu nungsibiu aikhoigi punsi kanbiu aikhoibu lairik tamhanbiu aikhoigi kholaw tabiu aikhoigi demand pibiu aikoi landamsigi machani haiba kholaw kaya lauki Mission Blind School gi Government Aided School process athubada luisanbiu State Cabinet na March 19 English singani taranipan da lawkiba warep thabakda onthokpiu haibana chingba warosing iba pleka sing paiki School asigi principal K Parengkom na phongdorakpada matam kuina wazaraklaba Mission Blind School asi Social Welfare Department ki makhada Government Aided School ama oihannaba mamang chahigi March 19 da phongkiba State Cabinet na warep lobigi madugidamak government asibu ngamkhai leitana thagatli adubu makhada ba processing asumak namsenduna thambibagi mari leinabasingda kayarak hanna unnaduna taksinki Chief Minister bu Anirak Unadna Haizabada Matauda Tabasing Tuna Paikat Halagani Haina Tazaba Piraki, Chief Minister Faubana Tazaba Piraba Amadi, School Sigi, Maikai Dagi, Paikat Fam Topa, Che Jam,
पिखत्पम थोपा चे चांग मतम चाना पिशलबसु स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट ना प्रोसेस लोशन बिदना नमसंदुना थंबीरे मसी यामना पेंदे स्टेट कैबिनेट तगी फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंगना चावबा हेलबरा अखोगी डिमांड असी फंगद्रिबा फावबा मखल मखा कयागी खोंजंग लेपतना चंगसिनखिगनी हाइगी फाइनेंस डिपार्टमेंट ना कैबिनेट की चावरबरा नत्रगा कैबिनेट की मखादा फाइनेंस लेबरा मसे अखोई चममनरे अनगा अखोई मरी लेनबा लेंगाक ना शेंगतोक पामी अदुगो लोयना अखोई की कैबिनेट डिसीजन लौबसे फाइनेंस डिपार्टमेंट चावबो ordi withdraw तौबिरो हंदोक पिखरो वी आर सॉरी अखोई लाले चुमद्रे हाना हंदोक पिखरो हाइबे उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा दा पांगथोपा तरहमदोरक सुबा इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस पेट्रोटेक 2019 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हौदोखरे लोइनना हौदोपगी थौरमदा वांगांगबदा पीएम मोदी ने हाइकी अतिया मचुगी यावोल अमा ओइरिबा उज्वाला स्कीम फजना चथरी कॉन्फ्रेंस अदुगी थीमना सेपिंग द न्यू एनर्जी वर्ल्ड थ्रू इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन हाइबसिनी लेबा असगी ऑयल अमसुंग गैस सेक्टर की महोता अनोवा कैथेल अमसुंग इन्वेस्टर फ्रेंडली डेवलपमेंट लेरकली पीएम मोदी ने हाई की उज्वाला स्कीम की मखादा युमथोंग मिलियन 43 हेनबदा एलपीजी कनेक्शन तौखरे यूनाइटेड अरब एमिरेट की मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुल्तान अहमद एआई जाबरदा पीएम मोदी ना 2019-20 पेट्रोटेक अवार्ड खुसनकी नमित निनि चथगदबा कॉन्फ्रेंस असिदा लेबाक 43 गे मिहोसिंगना सरुक यारी आम आदमी पार्टी एएपी ना फेब्रुआरी 13 दिल्ली दा कौरिबा बीजेपी यावदबा पार्टी पुनमक सरुक यागदबा मेगा रैली की दमक वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हयेंग दिल्ली दा चटकदौरी तृणमूल कांग्रेस के लुचिंगबा अमन हाइकिबदा सीएम बनर्जी दिल्ली दा सगोल सेन फावबा लाइगदौरी ओपोजिशन की लुचिंगबा सिंगा ममताना उनगनी हाइरी तनाशाही हटाओ देश बचाओ डिक्टेटरशिप लौथोओ लेबाक कल्लो हाइना मिंगथोनबा रैली अदु एएपी ना जनता जंतर मंतर फेब्रुआरी 13 सिल्लिबनी जनवरी 18 मेगा ओपोजिशन रैली अमा ममता बनर्जी ना कोलकाता दा सिनखिबनी पॉलिटिकल पार्टी कुलुमदोय गी लुचिंगबसिंग रैली अदुदा सरुक याखिबनी लोकसभा की मिखल नक्सलकलबनीना एएपी ना कौरिबा मेगा रैली असी मरुओइबा अमा ओइगदौरी हाइरी अदुमोइनमा एएपी ना कौरिबा रैली असिदा कांग्रेस पार्टी दे सरुक यारगदबा मादे हाइरी सानबगी पाव डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कक्चिंग सिंधुना एसोसिएशन असिगे प्लेग्राउंड चथरिबा 15 DSA ट्रॉफी 2019 की ngasi सानखिबा मैचता एफसी लमजाउना यूसीसी कक्चिंग बु पांजल मंगा अनिदा माइथिबा पीख्रे एफसी लमजाउगी पांजल सिंह अदो किशना मिनिट 19 निफुमाथोय अमदी निफुमंगा सोमानंदना मिनिट 13 अमदी सनायायमना मिनिट निफु चटपदा चनकी यूसीसी की पांजल अनिदुना समानंदना मिनिट 13 अमदी राजुना मैच लोइरपगी मिनिट 30 एडिशनल मिनिट अमदा चनकीबनी हेरो आई लीग 2018-19 सीजन फुटबॉल मैच की नेरोका एफसी की 33 सुबा मैच ngasi खुमा लंपाक स्टेडियम दा चेन्नई सिटी एफसी का सानखिबदा पांजल 3-3 दा ड्रॉ चटख्रे ngasi सानखिबा मैच अदुदा हाफ ममांग दा चेन्नई सिटी एफसी ना गोल 3 चनखी लोइनना नेरोका एफसी ना मैच थोइननबगिदमक हाफ मतुंगदा कन्ना होटनरकपदगी गोल 3 चंदुना ड्रॉ चटकी ngasi मैच मतुंग पांगथुपा प्रोस मैच कॉन्फ्रेंस दा नेरोका एफसी की कोच रेता मेरो नहाई ngasi टीम असिना थोइदबा यादे हाइदुना सानकी अदुबु लाइबक लाइतबदगी ड्रॉ चतुना पॉइंट अमा फंकी मखा तारपा मैच सिंगदा थोइननबा हेना कना होटननबा सेम सारगनी चेन्नई सिटी एफसी की कोच नवाजना फोंदोखिबदा ngasi मैच असिदा टीम असिना थोइदबा सिदा नुंगाइतबा फावी करी असोइबा लेबगी यंगसिलगा मखा तारपा मैच सिंगदा थोइननबगिदमक सेम सारगनी पॉइंट टेबल दा नेरोका एफसी ना पॉइंट 16 फंगदुना मंगा सुबदा लेरी लोइनना चेन्नई सिटी एफसी ना पॉइंट 13 फंगदुना टेबल टेलीगी मकोकता लेरी अरोइबदा मरोइबा पाव अमहना पिजरी CAB की मायोक्ता कौखिबा पुंग 13 की टोटल सटडाउन मियामी महौसाई पुंसीदा चाउना अकाइबा पीरी CAB की मायोक्ता मफम कयादा वकनफम चथनकी
DSA Trophy gi ngasi sanakiba match ta FC Lamjauna UCC Kachingbu matiba pikre. Ngasi gi damakta di Paodam matang sida loijere miyeng tabiri basingbu pamukana khurumjai.